Poštovani prisutni, uvažene ekscelencije, dobrodošli u Narodnu biblioteku Dositej Obradović. Dear attendants, distinguished excellencies, welcome to Dositej Obradović National Library. Pozivam gradonačelnika grada Novog Pazara, Nihata Biševca, da vam se obrati. I invite the mayor of City of Novi Pazar, Nihat Biševac, to address you. Prije svega, zadovoljstvo što imam danas priliku da vas sve pozdravim i poselamim. Prije svega, gost, predstavnike ambasade, njihove ekscelencije. I da nemamo da je povod upravo knjige koje je izdao naš sugrađan. Orientalno glasa Srbije, autor Mansura Zukorlića, upravo je prilika da se široj javnosti skrene pažnju na onom orientalnom nasleđu koje imamo ne samo u Pazaru, nego u okruženju, kako materijalno, tako i nematerijalno, koje je imalo uticaj na razvoj i našeg društva. Ovo je sigurno prilika kroz ovu knjigu Mansura Zukorlića da narednim budućim generacijama bude sačuvano od zaborava sve ono bogatstvo koje imamo i koje u narednom periodu mogu proučavati. Još jednom čestitam Mansuru na ovoj knjizi. Hvala svima. Danas u ovom Mubarek mjesecu Ramazanu prisustvujete promociji knjige Mansura Zukorlića Orijentalno blago Srbije. U ime upošljenika biblioteke i u svoje lično ime želim da vas pozdravim i poželim vam ugodan boravak u našoj ustanovi. Today, in this blessed month of Ramadan, you are attending the promotion of Mansur Zukorlić's book, The Oriental Treasure of Serbia. On behalf of the library staff and on my own behalf, I would like to greet you and wish you a pleasant stay in our institution. Na samom početku pozivam autora knjige Mansura Zukorlića da ukratko predstavi svoje djelo. At the beginning, I invite the author of the book, Mansur Zukorlić, to briefly present his work. أعزائي الضيوف المحترمين، أسعد الله مساءكم ورمضان كريم ويجعلنا على الخير بإذن الله. أود أولا أن أرحب بكم جميعا وأن أشكر حضوركم الكريم مميز وأهلا وسهلا بكم في مدينتنا المتواضعة نوي بازار. في هذه المناسبة أحب أن أقدم لكم موجز قصير يوضح محتوى هذا الكتاب الذي رأى النور منذ شهرين. الكتاب بعنوان كنوز الشرق في صربيا، الذي يحاول فيه إيجاد وتوضيح مدى تأثير هذه الحضارات علينا وكونها السبب في وجودنا في صربيا وسنجاق. لذا يحتوي على 20 فصلا أو موضوعا في مختلف المجالات التراثية الروحية والمادية للثقافة العربية والعثمانية في جمهورية صربيا وسنجاق. تدور هذه الدراسة حول العرب الذي أنشأوا حضارة عريقة وثقافة عليه وفضلهم الكبير في نقلها إلى أوروبا. فالعرب والعثمانيون حضارتان كل منهما في زمانها ومكانها، كل منهما ضخما وقويا ولهما تأثير كبير على ثقافة شعوب البلكان وصربيا وسنجاق. عندما يتعلق الأمر باللغة العربية فإنها تمثل
نوعا من الرابطة بين الشعوب وهذه منطقة بأكملها من خلالها يتم تحديد وحدتهم الدينية والثقافية. لا تنتمي اللغة العربية والخط العربي فقط إلى أولئك الذين يتحدثون بها لغة فقد شارك العالم الإسلامي وغير الإسلامي في تعزيزها في جميع أنحاء الأرض. الخط الأعجمي كشكل مميز من الخط العربي نشأ في هذه المناطق وسمح بدخول الشعوب الذين يعيشون هنا في دائرة حضارية والثقافية العثمانية الإسلامية. في سانجاق نشأ نوع آخر من الكتابة استنادا إلى هذا الخط في الفترة من القرن الخامس عشر حتى القرن العشرين. البوسنيون الذين اعتنقوا الإسلام كدين وأخلاق وثقافة أنتجوا الخط الأعجمي كشكلا من أشكال الخط العربي متكيفا مع اللغة البوسنية. لذا جاءت كتابة النصوص بالحروف العربية عن طريق العثمانيين بسبب احتياجات الإدارة العثمانية في الأرض الجديدة المستعمرة. سرعان ما بدأ المسلمون من أوسع مناطق السنجاق استخدام خط العربي في إدارتهم، ثم بدأوا حتى في كتابة أعمال أدبية مختلفة بهذا الخط. الأكثر تعليما أخذوا في استخدام القلم الأدبي وبدأوا في إنتاج أعمالهم باللغتين العربية والتركية. أفضل أمثله على ذلك هي ديوان أحمد قربي بابا في القرن السابع عشر، وأحمد والي في القرن السادس عشر، وثابت وجيتشن في القرن السابع عشر، وكثير غيرهم. في الكتاب قمت بمعالجة حياة شخصيات بارزة من الفترة العثمانية في جمهورية صربيا والسنجاق الذين كتبوا وتحدثوا باللغة العربية والتركية وبوسنية. كما أشرت سابقا، تراث الحضارة العربية أو شرقية هو ذو طابع دولي، لذا لا يمكن معالجة أي جانب من وجودها في جمهورية صربيا على أنه شيء محلي أو إقليمي. إنه كنز ينتمي إلى الجميع، بما في ذلك أنتم الذين تحضرون معنا الليلة والبلدان التي تمثلونها. ونحن نعيش في هذا المنطقة لسنا قادرين بما فيه الكفاية على حفاظ على هذا القيم والموازين التي تحدثنا وتعددكم من غير مساعدتكم. مع وصول العثمانيين أنشر الإسلام عبر مناطقنا الذي كانوا عثمانيون قد اعتنقوه بدورهم قبل ذلك من العرب. مع الإسلام جاءت جميع أشكال الحكم وتطوير الصناعات والتجارة، كما تأسست ونشأت مؤسسات خيرية ومواقع وقفية مختلفة. فيما يتعلق بالتراث المادي، قمت في الكتاب بدراسة مفصلة لجميع أجزاء جمهورية صربيا، ذاكر فيه كل مبادئ التي تذكرنا اليوم بوجود العثمانيين كممثلين للثقافة الشرقية على البلكان بأي شكل من الأشكال وبأي حالة. كما تناولت في الكتاب أسلوب لباس وتغذية وثقافة السكن والسلوك واستخدام العطور ومعرفة الإجراءات الطبية والتراث الموسيقي الذي يشمل المواليد والأناشيد الدينية والأذان والفلكلور والعزف على الآلات الشرقية وغير ذلك. كما قمت أيضا بدراسة فنون الزخرفية التي تظهر بشكل أفضل من خلال التلوين والرسم والزخارف
أنماط العربية وتجنب الرسم الشخصيات البشرية وما شابه به ذلك. من خلال هذا الكتاب أردت تذكير دائم بعصر عظيم، ترك بسمات دائمة ولا تمحى، وستشهد أن للأجيال الحالية والمستقبلية. وأخيرا شكرا لكم حضوركم وحسن استماعكم. Poštovani prisutni, dragi gosti, najprije želim da vas sve poselamim, pozdravim i poželim vam dobrodošlicu u Novi Pazar. Ovom prilikom ću iznijeti samo nekoliko rečenica koje karakterišu sadržaj ove knjige, a koja je prije 2 mjeseca ugledala svjetlost dana. Knjiga Orijentalno blago Srbije predstavlja moje sveobuhvatno bavljenje tematskim osnovama koje se tiču opštih postulata, prisutnosti civilizacija koje su svojim dolaskom na ove naše prostore to i prouzrokovale. Dakle, ona sadrži 20 poglavlja, odnosno tema koje obrađuju oblasti duhovnog i materijalnog nasljeđa arapske i turske kulture na prostorima Republike Srbije i Sandžaka. Arapi i Osmanlije, dvije civilizacije, svaka u svojem vremenu i prostoru postojanja, obje kolosalne i moćne, imale su ogroman utjecaj na kulturu naroda Balkana, ali i mnogo šire. Kada je riječ o arapskom jeziku, on predstavlja jednu vrstu kopče ili spone među narodima na ovom cijelom području, pod sredstvom kojeg će se odrediti njihovo vjersko i kulturno jedinstvo. Arapski jezik i arapsko pismo ne pripadaju samo onima kojima je on maternji jezik, u njegovom promoviranju je učestvovalo cijeli muslimanski i nemuslimanski svijet širom planete Zemlje. Arabica kao svojevrstan oblik arapskog pisma nastala je na ovim prostorima i omogućila je ulazak naroda koji tu žive u osmanlijsko-islamski civilizacijski i kulturni krug. U Sandžaku je na bazi ovog pisma u periodu od 15. do 20. vijeka nastala još jedna specifična pismenost. Bošnjaci koji su prakticirali islam kao vjeru, moral i kulturu proizveli su arabicu, odnosno jedan oblik arapskog pisma prilagođen fonetskom sistemu bosanskog jezika. Do pisanja tekstova arapskim slovima došlo je, dakle, posredstvom Osmanlija, odnosno zbog potrebe osmanske administracije na novoosvojenim terenima. Vrlo brzo su muslimani sa širokog prostora Sandžaka počeli koristiti arapsko pismo u svojoj administraciji, pa su potom čak počeli pisati razna književna djela ovim pismom. Najobrazovaniji su se prihvatili književnog pera i počeli da stvaraju svoja djela na arapskom i turskom jeziku. Najbolji primjeri za to su divan Ahmeda Gubi Babe, Ahmeda Valije, Sabita Užičanina i tako dalje. U knjizi sam obradio biografije znamenitih ličnosti iz osmanlijskog perioda sa prostora Republike Srbije i Sandžaka, koji su pisali i govorili arapski, turski i bosanski jezik. Kao što sam i prethodno apostrofirao, arapska, odnosno orijentalna civilizacijska zaostavština je internacionalnog karaktera, pa se na takav način svaki aspekt njene prisutnosti na prostoru Republike Srbije ne može tretirati kao nešto što je lokalnog ili regionalnog karaktera. To je blago koje pripada svima, pa i vama koji ste večeras sa nama i zemljama koje vi zastupate. Na neki način i vi ste zadužbinari ovih vrijednosti, jer mi koji živimo na ovom prostoru nismo dovoljno kadri da sačuvamo ove nepobitne vrijednosti koje i nas i vas određuju ili definišu. Sa dolaskom Osmanlija kroz naše krajeve se širi islamska vjera, koju su i sami Osmanlije nešto ranije primili od Arapa. Sa islamom su došli svi oblici uprave, razvoj zanatstva i trgovine, isto tako se osnivaju i grade razni vakufi i zadužbine. Što se tiče materijalne zaostavštine, u knjizi sam detaljno obradio sve dijelove Republike Srbije, navodeći svaki od objekata koji danas
u bilo kom obliku ili stanju podsjećaju na prisutnost Osmanlija, kao predstavnika orijentalne kulture na Balkanu. Također sam se u knjizi bavio načinom odijevanja, ishranom, kulturom stanovanja i ponašanja, upotrebom mirisa, poznavanjem medicinskih procedura, muzičkom zaostavštinom u koju spadaju mevludi, ilahije, ezan, tekbiri, sevdalinke, sviranje na orijentalnim instrumentima i tako dalje. Isto tako sam obradio dekorativnu umjetnost koja se najbolje očitava kroz bojenje, slikanje, ornamentiku i arabeske, izbjegavanje slikanja ljudskih likova i sl. Ovom knjigom sam želio da iza sebe ostavim trajan podsjetnik na jedno slavno doba koje je ostavilo trajne i neizbrisive tragove koji će sadašnjim i budućim generacijama svjedočiti o nama. Hvala vam. Sada će moja koleginica Zuhra Mustafić pročitati odlomak iz knjige koji se odnosi na stvaralaštvo poznatog novopazarskog pisca iz osmanskog perioda Gurbi Babe. And now my colleague Zuhra Mustafić will read you a passage from the book that refers to work of the famous Novi Pazar writer from the Ottoman period, Gurbi Baba. Zahvaljujem. Gurbi od Bosnije and Bosniak Novi Pazar. Be it known, Bosnia is the homeland of mine. Novi Pazar is the hometown of mine. The nation of winners and people of pride. They know for one God solely, never miss a salah. The people of ours, the town, the land of grandfathers of ours. Permitted by our Lord, I say this. Let Allah protect this moment, I wish, to protect of sorrow each generation. The country of Bosnia is the homeland of mine. All a nation of the world knows of this name. The place of winners it is. When it's over, a saber rules. My hometown in the center of Novi Pazar is. Like in the rosary, a nightingale it is. Like the bud unflowered, it is in such a heat in a moment I felt thirst. Like clear water standing calmly with numerous days in a year snowy, my faith in its procreation became flaky. It seems painful and healthy, one laments. The flow of time is finally a witness to a moment. I, myself, am the upright owner of my homeland. Thank you. Zamolit ću njegovu ekscelenciju Mohameda Al-Namuru, ambasadora države Palestine u Republici Srbiji, da uzme riječ. I will ask His Excellency Mohamed Al-Namura, the ambassador of the State of Palestine to Republic of Serbia, to take the floor. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس البلدية السيد نهاد والسيد نهاد، سعادة السفراء، الأخوات والإخوة، الحضور الكريم، الصديق العزيز دكتور منصور زوكورليج، الحضور الكريم كل باسمه ولقبه، braća i sestre, na početku ja ću na naš jezik, a poslije ja ću na vaš jezik. Jel može? Kao doktor. الأخوات والإخوة الحضور، أهالي نوفي بازار، اسمحوا لي أن أتقدم لكم بالتهاني في شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وعلى شعبكم والأمة العربية والإسلامية وشعب صربيا وشعب صنجر وأهالي صنجر، وأنتم ترفلون بالصحة والسلامة. وكذلك أتقدم لكم
بالشكر والتحية على وقوفكم مع الشعب الفلسطيني في الفعاليات التي نظمت في نوفي بازار، والتي كانت مميزة جدا وكان لها الأثر الكبير على الشعب الفلسطيني. كما أشكر مؤسسات نوفي بازار وعلى رأسها بلدية نوفي بازار ورئيس البلدية السيد نيها على تنظيم الدعم وفتح حساب بنكي لدعم الشعب الفلسطيني في غزة. كذلك أتقدم بالشكر لأهالي مدينة سينيتسا وتوتين وبريبولي وكل منطقة سنجر، وكذلك الشكر موصول لمدن صربيا والتي نظمت تجمعات داعمة لفلسطين مثل بلغراد ونوفي ساد وغيرها. في ظل هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، إخوانكم وأخواتكم في فلسطين لا يصومون فقط، وإنما يواجهون المجازر الصهيونية التي تقوم بها دولة الاحتلال إسرائيل، والإبادة الجماعية والقتل والتشريد والتطهير العرقي وطبعا المجاعة، وفي ظل صمت دولي ومعايير مزدوجة من أمريكا ومن معها من الغرب المنافق. وبالرغم من ذلك ما زال شعبنا الفلسطيني صامد على أرض وطنه فلسطين، ومتمسكا بحقوقه الشرعية والمشروعة في الحرية والاستقلال وتجسيد سيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. وكما قال زعيمنا القائد الخالد ياسر عرفات: كلما زاد الليل حلكة فهو الدليل على قرب بزوغ الفجر. الأخوات والإخوة الأعزاء أهالي نوفي بازار وسنجر، أود أن أتحدث قليلا عن البوشناق في منطقتنا العربية وخاصة فلسطين. البوشناق جاءوا إلى المنطقة العربية وخاصة فلسطين قبل حوالي أكثر من 140 سنة زمن الدولة العثمانية. يشار إلى أن المجموعة الأولى من البوشناق حوالي 400 عائلة قد وفدت إلى فلسطين واستقروا في قرية قيساريا المطلة على البحر الأبيض المتوسط جنوب حيفا بين حيفا ويافا. عرف عنهم النشاط بالعمل فاشتغلوا في زراعة الأرض والتجارة وغيرها، وزاد عدد السكان من 346 بداية في عام 1922 إلى حوالي 1500 نسمة في العام 1948 حسب الإحصائيات. وحافظوا على تراثهم في اللباس والطعام، وأصبحوا كلهم تحت مسمى واحد بوشناق، على الرغم من أنهم ليسوا في الأصل من عائلة واحدة. ويبدو أن موقع قيساريا على الطريق الساحلي بين حيفا ويافا بعد صدور قرار التقسيم فلسطين في 29 نوفمبر عام 1947، حيث تم في 5 شباط فبراير 48 صدر أمر من الصهاينة بتدمير 3 مدن فلسطينية بينها قيساريا. جاءت نكبة عام 1948 لتجعل من قيساريا أول قرية فلسطينية ضحية لخطة التطهير العرقي الصهيونية، ما أدى إلى طرد السكان منها في 15 شباط قبل 3 أشهر، قبل النكبة ب3 أشهر فبراير 1948. وقد حصل ذلك خلال النهار تحت نظر القوات البريطانية التي كانت تحتل فلسطين آنذاك. وبعد أن أرغم سكانها على التهجير توزعوا في مدن الضفة الفلسطينية وقراها مثل قرية يانون في نابلس وطول كرم ورمانة في جنين والقدس وغزة، وتشتت جزء منهم في البلاد العربية المجاورة كالأردن ولبنان وسوريا، حيث لا يزال يعيش أحفادهم الذين يحملون هذا اللقب المشترك البوشناق نحو البلاد العربية المجاورة، حيث برزت منهم لاحقا شخصيات معروفة في الكفاح الفلسطيني مثل عبد الرحمن بوشناق من 1913 إلى 1999. ولعل أشهر شخصية من البوشناق عرفتها فلسطين هو والي عكا أحمد باشا حلمي بوشناق،
الذي عرف عنه بأحمد باشا الجزار، الذي أفشل طموحات نابليون في عام 1799 بعد حصار عكا، وفشل نابليون في احتلالها، والذي قال في ذلك الوقت نابليون: لو سيطرت على عكا لسيطرت على العالم. هذا باختصار، لأنه أعرف ضيق الوقت خاصة في هذا اليوم من رمضان. سادة ياتشو نباش يزك. بسم الله الرحمن الرحيم. Gospodine gradonačelnici, vaša ekscelencija, dame i gospodo, i braća i sestri, i građani Novog Pazara, želimo da vam uputim najlepši čestitki i najsrdačniji želje za blagostanjem povodom svetog meseca Ramazana. Želim vam i vašim porodicima puno zdravlja, napretka i uspjeha u vašem profesionalnom i privatnom životu. Kako i da vam zahvalim za podršku koju pružiti palestinskom narodu, bilo materijalno ili u vidu skupova koje je grad Novi Pazar organizovao i koji su imali veliki odziv i podrška. Također želeo bih da se zahvalim opštini i grada Novog Pazara sa gradonačelnikom gospodin Nehat na čelu, i što je omogućila otvaranje žiro račun za pomoć i podrška palestinskog naroda u Gazi, kao i da iskoristim priliku da se zahvalim građanima grada Sjenica, Tutina, Pripolje i celoj Sandžakoj regija, također i građanima Srbije koji su organizovali skupovi podrška Palestini, kao što je u Beograd, Novi Sad i drugi gradovi. U svetlu ovog svetog meseca Ramazana u Palestini vaša braća i sestri ni samo da postoji, već se suočavaju sa cionističkim masakrima koji je izvršio Izrael, genocidnim ubijanjem, raseljavanjem, etničkim čišćenjem i naravno glađu. A duboko je razočaravajući da se to dešava pod preglasno čutanje međunarodnom i dvostrukom standardi Amerika i sa njenom licemjernom zapadom. Uprkos tome, naš palestinski narod je žilav, nepobedljiv, postojan, stamen i dalje postojan na zemlji svojih domovina Palestini i pridržava sve svojih legalnih i legitimnih prava na slobodu, nezavisnosti i odlučenje suvereniteta države Palestina sa Jerusalimom kao glavnim gradom. Kao što je naš besmrtni vođa Jasar Arafat rekao, što je noć mračniji, tu je više dokaza da je zora blizu. Draga braćo i sestri, htio bih da pričam malo o Bošnjacima u našim arapskim zemljama, pogotovo u Palestina. Bošnjaci su za vreme Osmanskog carstva pre oko više od 140 godina došli u arapske zemlje, naseljavali su si naročiti u Palestini, bili su poznati kao vredni ljudi, predano su si bavili obradom zemlje, poljoprivredom i trgovinom i tako dalje. Po sačuvanom popisu broj stanovnika je u periodu od 1922. godina do 1948. godina prostao sa 346 na oko 1500 ljudi. Svoju kulturu, baštinu su uspjeli da sačuvaju kroz običaja, način oblačenja i nacionalnog kuhinja. Sve su koristili prezime Bušnjak.
iako nisu poreklom iz isti porodici ili iz isti familije. Tu je palestinski grad na Sredozemnom moru, Ahmed Baša Hilmi Bušnak, koji je bio poznat kao Ahmed Baša Džazar, koji je osjetio sa Palestincima na Napoleonove ambicije 1799. godine, poslije opsada Akri, koja je trajala više od 2 mjeseca, Napoleonovog neuspjeha da je okupira tada je Napoleon rekao da sam osvojio Akru, osvojio bi ceo svijet. Tu je kratko, ja znam da ima dosta Bošnjaci koji živi u dosta arapskih zemalja, ima od njih ko su poznate ličnosti kao političari, ima od njih ko su naučnici, čak ima od njih ko su pevači, a koji pevaju ono nacionalni i narodni pesmi koji kao Lutfi Bošnak u Tunis tamo, on isti. I zato ima u Maroku, ima u Libija, ima u Alžir, ima u Kuvajt, ima u Emirat, ima u Egiptu, svuda ima od te Bošnjaci, a svi do dan danas njihovo prezime je Bošnak. Bez obzira što si ranije možda su bili Zukurlović ili bilo koji, ili Halilović ili Omerović, tu su tako imali ranije. I zato ja ukratko, ja sam vam tu rekao, ja znam da nemamo vremena više, ali ja vam zahvalim što ste strpljivo meni ste čuli i hvala vama svima. Meni je preostalo da vam se zahvalim na pristupu promociji. Promotivna cijena knjige je 1000 dinara i kompletna suma ide narodu Palestine. It remains me to thank you for attending the promotion. The promotional price of the book is 1000 dinars. The complete sum is for people of Palestine. Thank you. Ja bih samo rekao, i u Iraku ima, u Egiptu, i Saudska Arabija, u sve arapske zemlje postoji Bošnjaci koji se zove Bušnak. Samo tu da. Ja ću vas zamoliti da napravimo jednu zajedničku fotografiju ispred.